guys, today's vlog. Mag-ano kami, maglalambat ulit si Boss Joey. Ano? Doon sa C, vitamin C. Vitamin dagat. Oh, yan guys, nandito na kami sa dagat. Sama ko si Jerome tsaka si Boss Joey. So, bago tayo magsimula, shout out muna sa mga to. Yan guys, part 2 pala to ng ano, ng vlog namin kahapon. Purong. Yan, oh. Nice. So, kung gusto nyong panoorin yung part 1, dito yan yung click nyo sa baba, nandun yung link guys. Ayan guys, titira na si Boss Joey sama sa si Tirogi di Tirogi. Ay na? Ha? Ha? Agdog! Ano naman? Talumusong na ano ka? Oh! Ah! Najay na yun. Pas-pas ni Boss Joey. Habulin natin! Oh! 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 Hinabol niya talaga guys. No! Tinira niya guys. Meron kaya guys. Baka guys. Good. Wala na naman guys. Yung meron guys. Meron isa. Sayang. Mabilis yung mga isda. Na? Madayuda? Nakunam? Sa may sana alam? Dalawa? Good luck ah. Goods. Dalawa yung unang banat niya guys. Pangalawang banat pala. Purong. Ang dalawa. O, mag-aantay tayo ulit. Ang paninala dyan. Ayan guys, meron na naman daw. Mukhang lumayas na naman. Unti-unti na naman ni Boss Joey. Baka kasi magulat sila lumayas. Diego silang. Ba! Banana! Ala! Awan?
Meron guys. Yung may sabing wala. Da. Meron. Ha? Tatlo. Ayos yan, good. Ay. Ayan guys, oh. Ayan na sila, oh. Yan. Kaya na. Apat pala guys. Isa yung nilagay ko dito, apat yung nandun, so bali 5. Baling nakuha, 7 na guys. 7. Yung may kandila? Purong. Kung nagbabasa, di mo basa na harap talaga ng kami. Malaga. Vitamin C, kakobit mo. Malaga. Oh, malaga ito eh. Malaga nga, basi. Hey, yung yan. Pero king galaw mo malaga ito ha. Pugpugo. Pati pay. Diba? Bali sa 2, 3, 4, 5. 5. Tignan mo yan guys, oh. Bye-bye. Itim. Babay, maliit kasi. Sayang naman. Kaya na maglangoy, oh. Pinatay ni Boss Joey. Ay, hindi ba? Kapismisan doon ng grain. Ayaw, oh. Di na kaya ito pakiktutan. Kawawa naman guys. Oh. Panggoy forward. 2, 3, 4, 5. Ito yata yung pinakamalaki guys. 6. 7 guys, 7 na yung nakuha. Bali 7 na yan. Ayan guys, oh. Punta na ulit si Boss Joey. It's the light. Hindi na naman ata nakuha. Meron guys, meron. Abay, wala ba? Awan? Kambal manaki. So ayan guys, pang malabo nang may makuha si Boss Joey dahil malakas na yung hangin. Baka uwi na kami. Saan? Gaitan? Hey! Lala. Kaya nga dagat mana. Please subscribe ko na yan eh. Makabilang na 3 ah. May 1, 2, 3. Ulit. May 1, 2, 3. Subscribe. Please subscribe. Kasi may 1, 2, 3.
La, ulit. La, ulit. 1, 2, 3. Eto, eto. So yan guys, uuwi na kami. Bali, 7 lang yung nakuha namin ngayong araw. Yan. Shout out sa mga nagpapa shout out pala. God bless.